to go tlo gapela no mpumelela ka tsepalang ka leboa re leboala mohau le mosa ha ba fitlhile ka wena Jehova ga leboa hobane rona re tshepile wena morena Jesu re lebohela lerato of your journey mercies kwena fela ya tsebang ka motho a mo tlose mo a tloang teng a mo fihlise mo wena o batlang a ye teng modimo wa ka re a leboha ka lerato le mosa wa hao bitso la ntate le la mogalla mohala amen Satana ha le bona wa tseba ke bona ha le bona ke rona ka wena Satana a hona next re tletseng ke tlo tshofela go Satana ha le bona mara choice ke ya ya ga o pusha ya re ka nna ga batla ho etsa di-efforts mara choice modimo sa le teng it's your choice either o sala modimo morao there was a time mo modimo a kileng a ba motle wena yeah there was a time mo modimo a kile o palamisa makhubu there was a time mo modimo a kileng a teka tafole pontsheng ya dira tsa lapa la heno ka wena and ntho e modimo a kileng a etsa pila ka etsa lona jwa but it's only by choice re ka tla mo South Africa ena kaofela ya tla but ha wena o sa batla ona ntho re tlo etsa le ha o ka ya rehab ha wena o so ka ba prepared ha ona ntho re tlo me etsang yona mama it's only by choice bona re tswa hole jwang ka lebaka la legato fa re ntse re tsistemo a ka expecta le send down le tšhelete wen ka e ke be ka tsa tšhelete ka wena ke tlisitswe fela ke legato ho janeng ntate Jerry a ska etsa video eo le batho ba ngata ba ntse ba go mamang ka dinde o bone video a ba so disturbed ka ono a ga ba batho until ke thola di-number tsa ntate Jerry go fela nka o thola jwang re tlisitswe ke legato mo re tlile le diphatho na le bone ba o fileng diphatho tse tlo lekanang o na le di-healing ntho e ke tsebang ka healing self esteem ya motho it's only by choice so mara he ke ka choice re ka nna ba ga ba excited ha ya rehab re tla be re le siko ke matlabe a kopana a faceana le bophelo tla bo so sena jwala bo so sena nix reality e qala fatshe but le ha re ka ba gare o tseba o bina if a sa rehab ha ona ntho tlo mthusa ke waste ke waste la re ka mo fa tšhelete is going to be a waste if a sa rehab so a ke tsebe ka pantate je go na o jotse ka batho ba rehab na nna rehab galampe itseke no ntso no se ke sho ke re dula fatshe re bue re dutse fatshe taba tsa rona di tele dula mo nka go batla dula ka ke dule pla alala le lo tuma ka ke tla reng ditire okay re ke dumetse dumelang khotso dumelang dumelang le hakwe tla di die dumelang khotso matwaes batho finally re fitlile Qwaqwa nna shafa a YouTube batho ba bona tle bana ba se dumelang Facebook mo khotso finally re fitlile Qwaqwa selong gomme ka tšhelete tsa lona re fitlile Qwaqwa re hamme Matladi dumehlaisa mme Matladi ke bona ke re ma ke bona ka tshogo mme wa ka hle mara wa mme wa ka sa dula sharp kupa mme wa ka a dule mo rona wa tseba koloi ha e ka tšhaisa iswa panel beating e lo lokiswa koloi ha e tšhaiswa isa panel beating e lo tšhintšhwa masaiti ha ebe e lemetse masaiti ha ebe ke ntate motse e ka pele screen ha ebe windscreen e tšhwatlile o tšhintšhwa o kenywa it's my wish ka wena gore go ise panel beating ya legodimo modimo a lo tšhintšha masaiti a tlhokang go tšhintšhwa wena
a lo qala image ya hao fatshe modimo a lo qala serithi sa hao fatshe this is my son ha re bua le yena ka tsatsi le leng ore hona le lengolo le ke le batlang la Petros mo Petros ana fitla batho ba robetse goduma di wheelchair ba bang ba sa kgone tsa ba bang ba robetse fatshe a re mama serithi sa Petros ha sene se feta hoduma batho bao ne ba sala ba yema Amen. so we share ka gore modimo a etse serithi sa hao selo tsosa batho ba o kila nna tsosa batho ha ka tla mona because ke tseba le hako ke tseba pina ha ona pina e kileng ya nyemisa jalo go ha ke tse kapa modimo na re hlabana re le South Africa hore stand up there was a time when re sa mtsebe mara ntho ya re etsa hantle so now that ntho ya hae e re sebeleditse rona re yeme re ka hlolwa keng o khutlisetsa go modimo hore re qale fatshe ka re mo panel beat hobane modimo re tsamang le yena wa phila re tlile fela mona re tlile jalo ka transport o isa panel beat but it's only by choice teng a re tlo force ha o ka go hana o tsamaya le nna ka je kwa ke tlo force re tabetse o bona na le se ke tliseng ha o ka dumela fela ngwana hao re mi se panel beat ne ke bua le this guy a batlwe ke ntate Jerry they're from Moja Love ba ne ba isang ba tshire ke tlo fa sa ba tlo so haebe a dumele ka me o tsamaya le nna ntlo ya rehab Klerksdorp ka jeno so crew ya Moja Love ha iyo hore ba ka lo mosainela so ne ba bua le nna o saying mara ke tlo founela ntate ke founela ntate Maya to confirm le yena hore ba buile le yena na haebe ba buile le yena ke tlo tsamaya le yena re dumellana le family le teng re tsamaya le yena o hloka ho tloa environmenteng ena o hloka ho qala bophelo bo botjha e re a khutla re tsebe go sa ya kae already ke sebetsa ka di nna a ka di thola mara o hloka ho ba seemong se hantle a ithole le kelello ha e khutle because ha o so give up ile you go for everything but ho ya rehab o khutsetsa serithi sa ho ithole so Monday or Tuesday ba tla ba allocate already se ba mo preparetse rehabilitation center Klerksdorp so nna ke haufi le Klerksdorp so if ke tsamaya le yena Mantaha kapa la bobedi ba tlo mothola haufinyana and then la se re le mo re tla etsa same video call to say re se re le mona ngwana kona ga msia mona and then ke nana ba tla fa information di number and everything mara ke dutse lentsweng la ka Mematladi haebe le hakwe a dumela ha re tlo foster le hakwa sengwana ha ona taba le rena o fitile kae modimo ha o betla o kenya ka ramollo ka o fela ga tseba re di rentse re di rwetseng di fitile mollong ne le lejwe mara la betluwa la kathuwa la tshwatluwa hore le etsuwe shape so modimo tsela mo tshwatlileng ka yona it means ona mo shapeela mo a yang teng hona jwale a rena taba le rena o etsa etseng mara modimo a tlileng hona jwale ke modimo a batlang ho qala fatshe ke ka setjhaba sa se mane Facebook tjhaba sane se mane Facebook o mametse mewa tšhelete e ke e kopantshitseng e ne etsa 9,500 rand ke 9,500 e tswang setjhabeng ha e tswe ho nna e tswang ho batho be ke sa ba tsebeng mama o nkutla a ke ba tsebe batho ba ntse ba nromela tšhelete tsa bona a ke ba tsebe ba bang ga ba tsebe le ho hakwe mara re tseba mosebetsi ya hae wa tseba ha o hopola mesebetsi ya motho ke tlo fa sebaka ha o hopola ha o tseba mesebetsi ya motho kapa re e bone kaofela we felt hore re kekebe ra thola hona le batho ba negative na le batho ba bang intention ya bona o etsa tšhelete ka yena ha ka tliswa ke ntho yo mo ke sebeletsa modimo ke fetjwa ke modimo ke supportwa ke modimo ke patalwa ke modimo ke riska every day bitsong la hore fela ha o ka bana le bophelo ba motho ba fetwang kapa motho a ithola o ne go reng ya ske no go reng ba bua ka mme wa ka nna ke ne ke emetse mme wa ka o fitlhe so that I explain to you gore mme wa ka o nna e bulela hore
ha ona mo ke tlo ya teng ke sa tseo ke nnete ke nna a kere motho a sotleileng a kere ana bele tjena yes ke a hloka nako ya ho ba alone fela nako eo yes it's about alcohol fela ke tena ke ya alcoholong bitsong la bophelo bona bo ke bophelang bo mme wa ka ke ba sala fela jwalo bitsong la hore nna ke batla hore be away from what a ke bothata ba ke bona na o hlalosa hore ena ke hlalosa hore this problem of my depression enkisitseng alcohol ke yona nkisang alcohol a e tlone ke nna e ke yang yona o ipatela boemo bona bo ke iphilelang bona mo ha ona hore mme wa ka ke sa sebetse ngwana yeso ke nna motho ana sebetse ke nna motho mme wa ka e sala sa sebetse ke nna e sale ke sebetse ha ona hore re phile ka tjhelete grant ya ngwana